Kor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Sorkar Kelamang Pisah Arspa Andrupusan Klur Banishnaya ke Surok Intermediate Lane ke Bajorong 10 kilometer. Nagashnong Plang 1 Broy Terter, Syeduk Kashnong Kat Pramer, Ranikor, Bat Nalokata, Ketanat PWD, Keladap Khodru ya ke tender. Bat sakuwai pat kadai ke Surok Nongoston ke Penyeso Syeduk Kashnong Mau'ed ya ke Belamang Pisah, Laispa Andrupuwai Klur. Nakaliang jauh MLE Ranikor konstituensi Bak Pius Marwen baru MLE jong kemau Syendut konstituensi ubak Metiudus Dekar kintop ru MLE jong kemau Senram konstituensi ubak Olen Sing Sun hakajuya keram ikilat Petai Kubor kelapen pau kujung Sengongo ya umindrang ba ka zilla ukon rat ke sangma bat deki arngut ke sembut mindrang ba kata ubak Presiden Tensong ubat ru ikatana PWD bat dia ubak senyam halang dahar Kibelas sengap ke jing kerpat bat ke jing jing nam jing kipat ba halo ke jing don kam ban snapen bha ya ka surok nak le jonga ngai kuble bersemu di Chief Minister Badan Jungi is Konrad Sama ya bro arngut ki Deputy Chief Minister is Presiden Tensong iba patru ya katnat build roads but ya semasum halang har kibelas sengap ya kecil kerpat, ya kecil urut kecungi. Ngai kubleru, ya MLA berom Joko Senram, iba Olan Singsun, iba ngijutre rengkat lang, benora ya karoi kapar hapo kadong kathai. Tiak ni kisnem kibaladep nak kalian kecungar rengkat bersun. Nyilek menjakendu Chief Minister berom Jungi, ya bro arngut ki Deputy Chief Minister Jungi nak syakapor ngi pensngau. Ya kecing hapo kadong kathai jungi khantam ya kasurok kumbangi ong bakasurok kadai kabutlum jong karoi kapar nai kublei ya kipitba jong Ranikor konstruksi kumjuru ya kipitba jong ka Mosnam konstruksi kibalaya sya batshania ha kecing yalam kejungi te kumbangi latip bakasurok Momosnram syadu Ranikor khapra ngila mat ya kecing sniu jong kesurok kecing angnut jong kipetpa da ki photli kisnem banyo no kesurok kabahe kasurok kabapakah bat naklen ngejungi naklen jonga kujul wasun yisham shong plikti ngijuut syaka sokar ban island ya kesurok kababha na kanta jong kadong kathai khantam habidei bakani surok nadu no Mosnram Syeduk Ranikor bat hakli kapor nadap dalam mesim kaba snow kemen benpentip syafi kipetba jok Ranikor konstruksi bat jok Mosnram konstruksi bah naklen kasorkar hakini gi kendiat sngi kibaladap kaladat sanction bat lakhot dandaru ya kenika surok intermediate lane kabadai 10 kilometer ben stang nadu nangena Plang Roy Syeduk Syakapra Ranikor ka Pisa ka Memang Kalong Arspa Handriu Pusan Kruh dan ngeng scam hakini kisnem ki pensawan ba ngin yo ya kasurok ka babha bat surok ka bapaka bat ngeng scam dangi ladap ya kini kasurok ka cikter khu ya ka Mosram konstruksi ba ka Ranikor konstruksi ku bangi jutip bahwa teknik kisnem kipor kibaladat nilamat ya kasurok haka khoru khoram haka jinge baki pepa haka lekewan nilamat si kibriu kiba khai meyat ate kasurok kalong ka ndre ndak dapat berpetre ya kene kasurok kalong kacing mentoi ya baro atli ki konstruksi bat kumju ya kecelahi baro kawe desai sin na kale juma kumbang lapun pau na do bastang baik kublai ya kasokar MDA 2 haka cingilam jong Chief Minister Badan Jungi isa Konrad Sama ibalawara si punba ki jing mentoy kata karoi kapar hapo ka konsumsi Ranikor kumju hapo kacelahi berokowe kum kadang keba mikwa ban berpau ya ke jing ai kublai ye Chief Minister Konrad ke Sama
ya Deputy Chief Minister Badairu Ipiludi Minister Sir Preston Temsong kumju Deputy Chief Minister Masio Bahalang kibala slablem ya ke jing kerpat ke jing kerpat ke jongi kata ke jonga ke jong MLA jong ke Renikor constituency iba Pius Marwai ngi kwa penkenmau ba ke Renikor bat ke Mausudut constituency kide constituency kiba Don Marsenda bat ki nongsong shilong jong kini ki atali constituency ru ki don ke jing ade kiba ya jan ba ki kampur kamling kamsem bat kumju ra ki kam bela kamsi dai kapasosi kolong ba kini ki atali constituency kathadu kini kisngi ngimpat don ki surok rong ki bal penyaso ye kini ki atali ki constituency ka balabu ik pa ki noksong shnong jo kini ka than deng ki jing ki ba serkai ba bat ki pa antala dik pos nam kila word kila nam ye kini ki jing ki jongki bana kaliang ka jonga bat MLA jong Karanikor constituency ngile shonglang ngile perkhan kumno bangin le bat kumno ngin persua wi kini kici jing ki pa sak sorka bar hadim kata ngila hagini kisnam ki bala len ngila le yakundu ye chief minister bat kumju ye ki deputy chief minister bara armun ban karpat ki bakin prilatilam namta ka jingdon kam jing ki pa jong ka constituency jongi bar matang idap ka jing sokmen bar ngit kini khubar kan long ka khubar ka ba so tenan berkebapan kemen ni kinong sosnang jong Karanikor constituency berkumju je Mausudut constituency berlangai skam ba kanong ka jing kubar ka bas sokmen ye ki pajba jong ka bas Kasih Hills district ki bro ka wai ba da ka jing yarap jong ki nong yalam jongi mentang ila yo sanction ye kene kusurok ban dang teng no e ka jing trai nang tei na po mo e syadu nong jeri kabadan kumba laiposan kilometer ai